أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama tukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda nwe Komor makatika ondo na tsawani jitamke inu anu wajundo bonze mwe Komor Okomorika onga oharma mabehewa ya kizihiro nano alo harmaze prison bel na bel wananyasi wanazoni wa Komor to amalona maudu walio oharumainsi ya ula inu mahusus no walio harmaze nsimbel na bali zahe dunia mafi gamu msalimuni hezento sa Kiislamu nimwambia na salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku jana sikatsi one saukanga mjonjia banu titekeleza zemada waima honda lera za saya kumeno mwejatsi hundura aya ukayanzi yansirongowe mahususu armaze madazinu za usana ne aferi ya hemazofera ukaya ngabo zanmeni za kaulaiya effectivement zenongozos jazilaiya alhamdulillahi karjambo andabu. Donc ondwa kaoni konseo kahimambabi bangabo mahadismando ajina kumkiniba jefuraha indwa jina uti enesendongo zindwaji ebenge yabo rishele wabantasi sijuswa wa asubuhi ho itandani besata mniono wakati na te publication hangu ika 7h sijuswa rangu 6h30 7h skarma mahadisi he aferi ya he ya arete ya tola usiku leo yinu ya kaujai laluse kabisa ila dekre yamba balukumani ya husiana ne mafura rangu sijuhatsi fanya surprise ninjeba no abahili hadis ngamina onrikao nja wala hanja onesa harumaye publication kaofanya shati njia ilir hadis. Hadisi ba Komori haukaya usikwaleo nurijua rishelewa sandani ndo tsotulizo wandu wake makina ukanga wandu wajishangazao kaya banu arete dola lusa decret presidentiel. Harmwe zinu kabatino ngosto jojo fanishi haba Komori. Zono wekao wenji watungwa zienshio haukaya mruatu dojusa masuala menji na msobira harmaze nongoza Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mwonemru ya mfunga. En simple noti ya lawana ni sekretari wa ministeri ya heza barzandani ifungwa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hata na leo. Yabo henis jo jarmaye zinu ndo atishangaye. Shana rejar mazemada. Skwaloni kobidinke na madandaru mada handani de hadisinu ya husiana nezenongo zahe zebei ne grevura kanyo ne zalawana leo. Mada ya bili nge husianao na wade mziro ikaongore mao iho RDC Kongo ikao ngasina wandu wenji maresortisa wa Kongo mjuwao kangasina mezia wazabanu ngwatsingo ujarmenti ya Komor ranguma ore ngazija mwali nzuani wandu opia wajaya nangabo wade mziro wa epidemia ambao Ebola ikao ngeremao yensiyo mahususu wandu wenji wafarikiana ne dunia nusu nga omolopitali nuongo na 50% ya chance yomdu reisise ya vuke na 50 yomdu jwa utinza roho. Kabongar jo jarmale swala hilo sha nswamnu kamjo elaboreze mada izo pia leo nzifanye haukanga nzoni jenundo wakati swafiri hadisi harmaze mada shado tsomone sani ezijao. Mada ya sana ipanga ndi mada ya husiana neze habari zahe mwana hatu ikao mmono hosonirala huja washinzuani ya kaulele sharma mji wa majambude ya farikiana ne dunia harma circonstances za ukaha violewa rijalu ono harma aluatwani ya procureur de la république hatowa ani hatowae kontrande ya heukaya emanaola haribala kaja violewa shabalandra hafanya shuti hale ijande one hokaya valaye zanongozodi ngoni zambazi mhundu balaka anankoma jumkin hokela nkoma hafanya itendwa hale yana nizo nongongizo flu na bongari jwawe zilomoni. Donc mimi hadisi nutsina huiransi gamjoja banuni ya expose en long ya large au kazi ndazila na tede na zamba ko harme hadisi nutsi ambokaya ngabo wandu wajoja banu wanza asabikiwa ne hadisi yinu hauyanza ifutwa mboti au kayanga wandu ikao ngwaono haya rekande miji kande malaho na banu hadisi no bahani joko kanziro wana wanzuan na wotsuka wokutuzwa na wanzuan ngoma victimu heze violi zinu mahususu harmashesi wa shatu shangazija Msujo wanda boyakawa ndu wa masiwa alafungwa jolonda pretexte wanza watawe wambatsi ndo hii ndo ikas jarende hazirendeha.
e sujet inu ngamje gamata shando soni ho manangi onde na mitime na enquête zinji ngabonongozi lo flu deja ye substitut kao Hassan Msedi ye mwana shewa Humedi Msedi wende aka harmu enquête hiyo ngabonongozi njika unge bidio njerizeleze bano ka ngamijumo tsopange dossier inu njenieleze haukayabanu ya procureur de la république manam shwatu oyi weitimrika weki ndinya hetsambulo ka yetimru yemru mfanya hazi Charles Lwazo kabangabe procureur generali hafidhi kao wo hamdamfia na ngarjuao ze mafia za donc uzaferi za hemna mwana wenga zanzozi balonfia karna ujuwari nje harma god shesu jainu gamjojani elezendo leonu tsanzani kemle ngarnjao harme hadisi haukama nzordoba nzima kwa nzima relewana bengelo ngarnjao harme mada ya hezenongo za ajiri leo sababu ba Komori ya hadisi ya greve inu nezenongo za ajiri pia tara wa Sullivan gawanama ngwa fereshao mbabalu kumanukaya wa mbeshela marahaba bo yatsoishilo wa Komori mimi ngamikinyuma hondo au pia amumbeshelo marahaba ndabo yafanya ndabo yari dhulumu yendo anzari dhulumu kadwabili haukenge kajandi hafanya zino anawala ikawa mbio ka juzindo wafao njajamba kwa jajo ufaa na ne energy ya hoa na wakomori banunga bwana wa Isanda mjini wafungwa hata mononga bwa ili wajuhamba ngwa somozi lubamba kama komplisi wanasita ngabo wana 20 na randaru wa hebamba wa wafungwa gasina nasho watu wa imilielwa gasina roho mbili zala wanzuani gasina namfukare nzuani wakoza wa evacuelo watsanu ya damaore zanongo izopia yo dega nationali halafu mimi nganjoni goshile mbaba lukumanu kari harongozwa hamba afanye bahaja lomba ngurongoziwa rimrongoza kadonga hatsofanye za mjilia ibenge mimi ikanga mwandu ikao ngwaonoka ya narimbweshile marahaba yorongozwa mara zinjie kai mimi njambweshila marahaba nde kinyume simrihedho amana yaho wana hatuwana kili nezedega za ajili harma ensi ya Komori no wanadamu wadhulumishi harma mfumo wa kamili wakabidiwa nde muhazini watu henda wakabidiwa nde olopitali watu henda heni mrionda tabu harma mfumo wa kamili idara kila riri hazadi pingebanu isi wa Komori naridoka mas ani sendongozi nuritike manaifu wandraja banu watsodofanya na nrongo handongo ikabunga tsimenda reba mrumvu ebano ingari mbashilo marahaba ndabo yafanya dabo ezori tambi hopiaz inatowe wandu watabi hauze sambize salamize boboshaze mwananyasi bashari mwananyasi desire ze tabu za hiyonsi ze mihimari yono pia rihabilo bano enusiku nafanye bezo nabo izo tukar jombeshila marahaba yo wajibu wakende arengansi alivo 34,000 euros za juste nge président na 10,000 euros ancien président na 6,000 euros ancien coloneli watsine malia rava unisiku yero elao ike Komori hangale onda une partie ya hezemali za Komori za hizo societe za tu wazali ya wengari mboshilo marahaba zabari kariransi wana ifuatu unu mroishi mtangazi yeno kaheshia ibane manatso joshiende bakwende adhimanare ndembi hazirende hajuwa baniendao harume strategia hauno kana ntamporize bana nanga mwana we kiburi ya hahe bwa Komori mengoni mwe kiburi ya azali haka ureje idingoni bahia yewa ebo ya sinye dekre kajarudi ya isinye shahende hapu wa sekretari wa ministeri nde akausinye wafanye arete waziye ili hindi ile kiburi ya heba kiatsidwamba abala mi toujours de naso hazi batsinaye kajajo fanyishi shangwanzo ititsore ngwa pia ngwanda yakubali na mwene ukiburi tu yewe ingari mboshelo mara habadabo yafanya mimi nde kinyume nga mumrihole dhambi hilo laho wanatu wa hafa zero hozila maudun swakia mangujo hukumla hizo haukaya wala mtsidi wazo kaya yamba wala wawonana komision wakubaliano kangwa hezoze bei shaibweshwa azali nde akonda ya decide ya jahe balambe abano abahangari mdora alinde wenyize dhamana zinu waje wahezeze bei na balaha sa decide ndio sawa neza nongo yamba sambi sino komro aduende ngubabu swaze nongo za sambi ngudotse hambana mimi nsina ndongo bwari yabo shayonde mahakama ni makate mahakama wajwamba ndizo wandundao mimi muusinye miu mujo usinye kamra sa hukumla simtoa kaja hukumle manotso mtoendi na urarangonde watsomfunga donc banunda zilana bajuzi ntsanza ndoka repetitif yemroengu jono nankili inji ngona mabaleka hambazinu kazjani husi balakolwa komani bajoka helo kazi jamusu haini mbandongo ijiru armezi yazali yemrazali de decision yamwiso azali zinu zahema furazinu yemrulo yabo wonde mwana helu ufatihu ne mwana mshaheda rusi
kidi darusi kidi fatiwa bakaja tsamba azali zindongo ndini zanongo fatiwa ya josubuti benge kweli yamba leongu shindano na mbabaye shandongo hindini ya jojorenga decision à la place batino kamba bahe azivalide dongo hindini darusi ya jofanya batino kamba bahe mjomba azivalide donc heni mbandongo jirobo nsiju ye decision ya mwiso azali mgaja la wae tizamba banjuzi woyuloye mwade oibelu hatuamboka heni nifanya woyimba abandi ambari fanya azali wae ndi ya defie makonsei wahe yengu tsorumia bada hamada hunu Faransa zinuze nongordi ngwamba hunu ukaya kutina makaratasi kutijau mihamba ukabanuanu ngwadungo ndongo za sharia za hao shae zinji woenda mahala hubala karatasi ngwatsingono kema hayaho nezanzihwa ze surango atsingono kawe kejabiduke ne mahayini wenda lapitali ngwatsingojo kaze ndongo wamba we ye mahayaho nezenongo hamba sisawa shae kahubalaze karatasi zambiwa wengojo ni kwesha abidi ikakuja bali yakuna unikiwa ezadunga hapo kwa tsaru manketi wadu ambaba nunga umrumdu hazane makaratasi yana onga umotwane makaratasi yana donc kwa azali yeye ngurumo gori la ukaya balange bidoni kene rushambo ministère de l'intérieur ni kene rushambo ministère des affaires étrangères ni kene rushambo ministère de la santé ni kena conseiller ni kena jaw shazi la pia ilangu tsodunge shema jehelo andu ambo afanya shahomo ni ngujoke decision ma partenaire yeye ibaro norango ma ministre atosbuto ambanongo batine mwana hefakefa yeye donc ngutsimbo-mbi lisijeri mbamvu azaliza nongo zinzija indi hamba ukahandi hasede shai mwanande ya kai mkaidi hauke mwanangu lwe mafa shabo hari yabo waja wende watwali ya bada wende wa hadisi wambaka ngwa jore jelana mwishi ya hata idhamana wahe yesinako abdubana hazamba bala ikoni ukaya vanwema hadisi rala wana rihisa ukaya ngarenda urafanya ikao shekayo shonge bidoshike na ma-expert wajende waona nene sirikali ya kwanzima wakensi waone kaha kikamnyezi Mungu vale mafurale namna ya hula ne mae sheheli yalio mafurange bido ya heha unge bido ya siha uya bakivana yeshekayo yisho sisa waba hekal sarenderi liwa wandu wawa ukayo tsinivo ya hatu sisi usukanu wa masiwana sinako ngari jo uambioka waba heni jonda zijiriwe dhamana danyi shase za turifanya abdubana hazamba ikoni juzi balazila nongo za kazanso halilo kangwendoa wa profite eza kanza sfansheni tatizanzi habari wawahi wamene kampani watambaze wa usikanu wa masiwa ne sinako wawahi wafanya namna ukangabo wandu wa sinako na usukanu wa masiwa ngebidoa kase dinamiki hao jaboko abonga mbeho message banu babo kejo kazi hisa ngejo mkangwa woni aferi hiyo yeshelema uluzendo jatsena waje wake na wanduikao ngwa ufragilize parce que zenongo zambaba lukumani yeye ya hanza diviser pour mieux régner donc c'est pas que wasisi zebeyu wakansi banu babwe kako asina fikira zindwa jini ngamhabili harmaze structure pia mahususu sinako na usukanu wa masiwa ukaya na mji solidarize heli mwakaila parce que mengoni mweze strategie zambaba lukumani hawayendo be hazelo bizahe yatsahe wanduwa kaseze mouvement zahanyizo ili vanuna iho wenda harumale bunchilo laha uono mkoonsi yendondro kaka mtina zohamba ezebeizi bakibala babo wopande wanu wandu wahe ze station wajau wandi haba hanso strategie zo hezaze bei par catégorie hata zirejei babo ye milifrane 950 shaze nongozi jazende mbadalu kumani vanukatsi komori jana tiparo atambilo kasta hamili ba zila strategie zindofanyi wazirejei dingona ukaye mzee hazingarano wabo juu haukaya wana wala wevacue la maore hata kamono mbabi maore watoa maore premier na ndu wakarongo mbakana sisi kardinauzi ya heki binadamu mbujoka mwadi yatije maore yangaliwa ukaizo kibinadamu mri ya ulaya mri ya rendaje shaza ferizo kaheni wakati watu renda bolwa wandune serikali ya azali wevacue la maore rejare libaze soin no azali na angajado libaze facturi za ho wandu ahe warwa uhitswa balazila nongo zafanya beza haju azali bala ensuila samahani wandu waonana bet salama emasuya lawa yapashia henzahe maka wanuyengo heji azali balaika tibonsi juu basi badara ngwesa yala hula ya reje zila za jazaka ufanyi hayaje ya hoa wandu wajaka hona na wahadisa tawala warengwe otaji ula beti salama abdubana afanye malezi basi bala azali haka ukonsulte wandu minu hatatsa hamababa kwa he opposition ya wale nrazi nele suala dini hambilware dingoni habahati mbizila zijiri wala wajawafu azali haro hahenzahe o maka yiho ha consulte wa yeye tsile ha consulte aparwa
Hambilo kange bidore je dingoni definitive mane decision ila parce que nge jofanya ndongozi ndoaji na okuna ushinda uzingareze ndongozi jojabo na karina husutene. Balando bahanu babalu kumani yako ja decide yaziye mijana tipara tamlo kazi ya utirongowe himata maudube mze hagamati wanu wabo juu na abo hambilo areje dingoni parce que nge na riski ya ukawa perde parce que wasanto karma Afrika pia wasa walashe donc ka azali hendo anza perceban ngwa jom lashe ngwa jo perde na bongo jom lashe azali haka ureje dingoni huwa mrumao abo mjoti nongoni nyanyaraonga ni mwambioneza kweli babalu kumani haka oblige sheheli ya sedindi hasede par un arrêté ministériel kaja hasede haukaya wanzi hewae bombenge ngebonze shajojo zifanya shabala hasede shana arrogance yodemana ba mimi nsum kansiba ndom ndendaje nemba mafura namba rivesha marahaba ba heshia ndongo ndo kwenda renda nayi banu jusqu'à maintenant sina osi warende nayi banu ngaranzo babulanketi mwishie mwana nyasi ya bega o maore wa imzwani zenongozajiri pia ukalana nzwani ndo apanga zila parce que bana strategia azali ekanga bo problemu nzwani yobe hawangazija ekanga bo problemu ngazija yobe hawanzwani kanga bo problemu mali habe hawanzwani nangazija ilia dolatsa mahala wala wenda wenda zembi shamu shaheli zenongozajiri tina ushida nkensman nzirejeze shezora nzori mabien lokaya ngamanzo ni behe message inu harme maname la rifumbeni no ananya handani ruwa bashile marahaba za jitadi wafanya rakaba zimasonsi pia heni mriara lebo ya shinda bema na rawasuli bala ndabo waka solidarite ngamonawe kakabati fitna halu mandongo ngamonawe kandu wambila noko liba komori kabana ndongo zile jodi ngoni izo mnyezi mgunde ya tsoza mbawai ukaheni wakati yeni ya ilo nzima bahate kaharwe mariziki yaha ni kema laika wahi wajabo mangoni oda honi wanjia wahundo alumale da holila balanga bo nyimani ngabo fitina ngabo handika ongo na rohombi wotso rudi warai mariziki yaha wenza ondo amba au malati da hula sheni wakati waja ondo andu pia ngo wazima zeni yangizo nzima zenongo pia ni wakati waomba ngwatsi ngo womba hafikira nzima nyezi mwe wa manai ya wanufu bahizila dezari hunda leo boraka kweli rambaze kweli raka wazima watuka fitina monata basoma hitima mbeni ya hema zofera heni jonda hareje dingoni no mono mnyezi mguba hekaja kawo latiza wakati c'est vrai rundana nena kama ila ukaenda ruliwa na wala shababu hazeno ngozinu ebengezo nanzoni mambeni ndokaya nganzao wandu wake masolidaire parce que ndongo ya zali harengela iti ya ukaya usukani wa masiwa ubadili suraya haelewa na hubeha message harma wanu wa makomersa wanu shamunasibu ukaya inge mshindiri tojo boykote ikahamandeze produit za Israeli nenkodo ya Palestine ikao bibi ingeti abahaze kafengizo zinjimoroni sepa ngwatsonda bashamu nasibu owandu wakashishi wanu zenongo warifanya uharuma zenongo zila ukalande maalia wa mwandu wa hesirikali na tihaki nyinyi mzulu Henry wandu mloma tajiri mabahazazi mwasamwalata mwakuraba hata mwajoshinda mrengeko moriyo myule hochoka yakamtsufikiri wala wajowe hulananye nusiku kuondasi shadi zo mrelie ne sirikali mhenso wana katoto wala bala ike wala ndo mondo wahime wawane nani yebo mguba ya babu kondao hakuke haki yochoka haruma wa mnyezi mguka ongono kangabo wokweli na iwondo wenji wahundu ebenge skanzani mambia ni banuka zenongo zila ndongo ikawo zisa zikansi karitu ujue horijao ikangu jobi tene dafanye zindo ajemana mdu joyi weyetso si uhama sungurwa yeusi uha hababala habaye mato na balage hashiri ngwishezire ndwao nalitokabo nguju ikubaluka ya honro wa mshindi mvu o handanindo wa Komor haukaya engetsinda zila o akahonda mambo kareje kwa jajo hamba yode na mabanuka ya banu yembana inu heni wandu watso hanena mna wanao manenge bala tsoka nsomi jinibahi izo kweli rijo paralizensi shabo ze konsekansi zijoka ekonomiki bahi kani wandu azalato jodono kaya kwatsu henda yo mana hao minga mshindo tipashati roha abo kweli ye resetting jobunguza shami heni shijonja mjorenga shazi la zaja zaka henda zafanya affront maila ikoniru wabeshela wa marahaba na mijipia waju hawakaubamu la pia igwagwagwa yilaze afedizi la saho na tetsanda ya njilwa na banienge na volembili kao kazi si wabo sefini de kote itsanda ne kote abamba surtout itsanda ya eketsanda ya izingara bo bahengu taungu talonda kwa tabefuni kwa johu mzingare kando renga vede tatao donc banenu wakati wandu wazia ekote ndo aeroport ekote ndo radio arongo ekote abokati na bohenda
Kojo ambapo kwa jwanza tale mitsuje nda ondura nguvu vuni mdemu la pia hubalwa. Donc yabola dhima yeye haka harma embargo ya mvui kao hatilwayo. Hajihundu harma mba gori katsu jwangu fanyoji ka oblige asedi. Watsineni danaya amba ukaze nongo yazifanya nzuani sila sete oblige. Parce que kaja kanana mna wanzuani waonesa na mna ukale wenuri komelwa. Hai loka yenso koma mze wao kwa jajuha. Tikome mwana nyao salami kwa jajuha. Bobo shange hunu katifika tinyama kwa jajuha. Leo inunswamba nongoza mafura wa juha. Aboko linga bo hatwali surtubo ya kabolo wana wafu. Hawono kawa nzuani wapanda. Hawono hele miji ya zingara. Donc ila tena ila namna yowana. Vanu ndizo namba kartu solo kama fenya namba kaa mimi kartu anza kartu fanya hila kartu fanya nono. Ngabwe makasweri. Heni wanrotu wane heli washinda. Ibengeti kanzaneleze vanu kaya. Vanu harimale badi nuba komori mimi batino kansu anzan kemleleo. Sisomondongo vanu. Sisomondongo wakatsele wakaya vanu mkomori hakika na rikubalianeri ba umangoli zambe. Sindera ajifunga sindera jojifungua. Zembizila ndo njema haukaya zijaziri somo zinji ziribenula zinji. Hamaskiti fuera ya mkomori utokansu kaya yembana yahu ndabwe mafurala aheziwa. Abalando bahanu razia ni mgazija kutina zutabisha utoti de mafura majana malina rali jana mengo shenda. Mzuani harumaze tabuzu nroa nzuani pia na mze watu wa yafungwa ne mananya sisada amine heli rijoro imiliolenu siku no wana woluwa warme ensemble hema soyons. Manabda lazo ne saba nkabati bahanu watu luwa na nazali. Vanusile zanzuani bahi vanuridulwa wanahunu. Ai maana ze muslimu ze mananyasi wala mwikoni wala lapiandu gazon baulwa nruenji banu. Wangazija mwalimono atajuzi do baulwa mananyasi yafanywa manipulation Egyptien ajabu ya jamu mdu mshahe. Nzuani karna hamba wajau donc banu ensemble hema siwa rulilwa se fidia zitoolwa ilimtito jikarakterizo kaya sinde rolwa juzi juzi mulwa shabale yakandani ila ya ulwa muslimu bapale haulwa ya sevre shabala bolwa aimana tularu masashe mwali pare bolwa wanriho banu nganzore le okason si pia ritushewa yabo mimi zanongo nanzona baba handuka ebanu karitsure ngale joto linu haukale o harendezi ila shabo tukabo zihisa ngujore ndazindwaji yonga sinatwameke mrundoi yabo ekabidaba zilaziri somo kabanu wakomereka ngwanzo afanye ndongo mroingu jwelewa mze watu Ahmed Abdallah baruani hasaho lezabo kale ikasambika jatola zensuzinu ngebidando asoparen yabonge bidiyo andwa jipu hudumu kayekowa na nyasi wafungwa wonsi nyenyi wambajini yemanahani bashari ya loo yabo ya tsofia tsonyama wafanywa dekla wata mjojana de hadisi ya ambilwendela pitalata wa mzia watsoro hendala pitala nyinyi wananyasi waheha mahame wanku rilona Laurent Desire afungwa lo yabo ya tsofia tsonyama sisi wa hetsanda ya rilona Mustafa Sedi shehi ya rengo afungwa bo bahia mru ya tsomrenga bahia mtabo wa mwehensi nyinyi wanzuani mlona Bobosha mlona Salami mlona mzee wa Ahmed Abdallah Mamsambi wone komori pia uo weketi na wanwanwa mwali mlona wanarangwa katahe misumari wafungwa lo yabo batsoba hanu walo wandu watu funga kisiasa bana zabari tso jifungu na mzisari wone prevu kabanu ngarjoshin sasi ti unono ti msomo wanatu tsanu kwa tusoma ye mafundi mtito jirali ye juzi na mjusenyi nyabari mdungen bo mafundi rangu 1966 ikeye ye esharia sha 1966 ishonde shurumi lwawe mafundi we libwata leo fundi wangu Shabanu wa filosofu moroni hakauzamba jana Facebook FM nabo harumaze asizari wamba ukangondo washitwa lilie bahi shinde shaheze mafundi usiu uungu some solise wafanya mpango jana wamba esharia rumi lwawe mafundi sharia sha 1966 hai wakomo no si haki ebenge minisikanza namboka ebanu si karna ujua raju haba hararengale joto linu owanduanu tsidokari ngwari fanyo jangu anatsoroha hakabane no akatajo kabwe to jodonda zindwa jiyefanya na watsoroha mintsumwelewani yebale ndongonde labahi dokare mafurapuha yebo yapuhe meshapuha yebo yapuhe no akatranzoro he kartupa sharenda raswanye bonze yebo rapuha omwenje ngonda hu emashulitsa nga jao ngarjo kanza rule zinduta armaze frigo ngamjoka honi haindi ngamjoka ugarde ze frigo zo amjoka utaze fizo atandi sasi ngasibana ngasina namna yokaya leo anatutsa kwa tusomo leo ngasibanu ngasiharme twamandeme vuinu koze nda okozi jao sasi ngamwishi yao ngabo wana watimizi 16
wafariki watawari tojwanga ondabingu jaleke ngonamo ubari ninga sina wakati mjibanu kwatso ne homa la walio saizo ngazi zunguli yao wanao pia yonde tamako moribo lombi de mana watao ngebidio rijuhe ngebidio heni wandupani wajuhe Mustafa Seri Shehi wa mwitsanda mjinine Komori kamil hako womana afaye Komori womana mwitsandaya hapo itsanda ibidabari jiprepare rijuhe ritoe mana hatu nyinyi wananyasi waheha mahame banku nganyina imana nyani Laurent Desire hafungwange yabo bo Bruce Lee na mjuhe gasina mze watu sambi wowa he Komori yonsi pia ngebidio rema fundi reheni mruanzo sambi ya jueshi le jila shemezi wani baruani salami wananyasi wanzuani na mjuhe rijuhe sonsi baulati mzuani baishaka ufaye masiwa bobosha hafungwa wanrao pia na afungula sisi nga sina bashari si wambajini ne Komori paske bashari zo akamba akaujuza zanongoza Komori ge yabongo watu alihu yabolewo yinu titokari juzi dembeni ribaya he mafura shangari honso bashari ya fo prison lewe inuwe tsanda mjini ribaya he mafura shangari honso Mustafa ya fo prison nabonga mjosha tsongeza Mustafa afungwa zonongo za tere za jojo haranjia na denari mananya shahafidhu walu ya walo nepwa hasana mderanji hajataka ushinda hajaba hano procureur general hende hamrenge yabo wallahi ye heli wanrualo magobani waro hoiho ripara werambi heli Mustafa lo hamamri ya fawen yebanu kabats banata kabatsimba shoke mroi choko bilirone erjo angasiro no sambi yebanu bahinde hali no atandi si haki Mustafa Darusi hotsorengo atsenda afungwa dahi ya hanswa yabo bahar mrugu tsorenga no tende ya hansi Mustafa Darusi yabo rikena na sambi bahi yabo bahi sambi tsora mbilo zetu zinukaringe madata katsushinda na mtsone nsula roharmo yako jarme mahakama hata kajaka wonando kajaka ushinda hen c'est normal uko balezo anzo afanye dokan kilila we zanongo pia zise ani emotricité ani stadiri hotso shinda hime ende zanongo zo pia zilale yabo zo ranzo rambi nsesi ne mano kakuja hunu baba neni madam rwali yomruwana ibango futuka na kwa watsoja Komori banunna mdodunga hadisi baba ne problem inde problem ilobani mjoma bongaride yao mwanama Muhammad Shaban ebanu wewe kwa kujashinda wasome historia he dunia no andu akaukombaze nti otsandu watsokari mazenzi za hao banundu joka exili hakombo wansi na bokati yabo ebanu wewe kujajojo ka Faransa wafanya ndongo harme omjiole dahola hako manama kujajojo ka hun there is always fanyi hao wafanya ndongo mpakotso ka surplasi kuna ujoka hunu wakanye mrumsha hune mana Komori ya mana hake kol prive Komori wa mliba na wili hawa mseda fikira yone mrumsha wa wasedia waendelea nabo kuti Komori donc banuza nongo za presence izo sana rien à voir ye presence ka honde no kuti nazo shinda kuti na mvuku sishanga ona teoringa ona moyen banuze mbana zino deli juzi sumani sonko ya kaurengezi la bomana amana nyinyo nsipia mbingo amba na mjehunu wa diaspora ezinji ndo participe atakawa bashira marahaba rangu fikira banu hata bohanza bafanya pankarte bohanza bafanya ndongo zinji zo jola bonze haukaze mwebo nsijungizo nchashi wa ustara mungu mshashi wanza mwanyeka bako za mru bohanza jau ndensi zenongo za utsokaya banu wewe ngala hakika wewe mpaka utsoko hanu ngeufanye abo yo hatari nziro kujahana mwana mshomdelege kujahana mwana nyao mdelege kujahana ndongo zofanya abwe diaspora singar fanyo zinji no karti Komori yemisiriwa haonga bo waunda haonga bo semalize ndao yemijiatwe mabango yafanywa zenongo pia ndasi nabo karti sur place hunundu bushilo afanya mahamitsa nunga hasi Komori shawe sihango ndo hundelo handu za holi hea ngondo hundu mjombende dahoni ngondo hundwe wasahende heji wala hindi balaila de mahamitsa nune mahakume yaho ya Faransa na mrensiri kenankili ya udofanya zenongo zinu baba no besenga mfikirobo mdirongo zao panisinga sima julungwe karitsolewa yonde kinyuma bonyi dem jiridiculizeyo parce que abo mone soka ya zenongo pia ndutso jifije bazima no ko ya joparo nda usoni azali wora barengense nusikunguro ebalangwa muguro hasibabu ndi yechamba nguro he Komori benge nguro he daranga toposhoni shangole okekatso ndanzaje hensi ya jisasanye Komori kabo zinja tsojozi hunda donc nge obligé nusikwa juse ya mvialawe yezo kazi tsomsomani. Donc il faut essayer. Non, vanuntsura ansi vanungari somao, vanunsushida na mru, izo waja izonga zeduke yani, izonga zijozibuwe, wa ustaarabu. Mria ele wokaya kabana mria so jifunga mbaba hanu, yadu ambaze nonga zijohenda izonrabo. Hata we komjini wetsoro hausi morone nde hazini. Emano tsoba komjini za jiro mjinindi. Parce que ngolo kekatiro hatsendebala na bosi jokiri.
donc izo pia narisomane mimi mintsibano aindini minga mibanuneleze logique ya ndongo yonja hausiu njanenda ndongo tsumbesha bahaloni weleze niwambi okano mbukadwa ambakana mtsoja hunu pia babo ezondrabo imane komori lo mushida okaya ani hato wa faransa wangu azamba okaya harme budget ya komori investissement ilo komori ya diaspora ngyo na parinji yo sida bandu wa roha diaspora sida lo faransa bahi no ya diaspora yongiyo mwali ngyo maore ula komori ngyo la Réunion ngyo bushini heni bandu balo mwana mkomori wangu robwe yabo zonongo izo pia watukufu na mkeravi rijuokaya yabo zonongo ikawo ngazifanyo hazi ibenge kwezi wa komori na mkeravi rihundenzia rione namna ya ushinda rijusebano mwana ma elarifu juma maraba menji rifanye namna nsomto wabalaba nsomto rifanye namna ukaya riwaniseba nurendele haukari hundwani makafa menji ngungu joli banrosu kanwa masiwa nesinako paske waja wabazinji rishindi liono kabanusi wandu ikawe kangaranzao ngarjo ushinda yonda ila ya Barack Obama yes weekend kangaranzao ngarjo ushinda bakomoto na rirenge ezenongo zinuzi keshwa baha rejuhe runjiliane sonsi pia wake zabili zifanyishie au kayanga mjokaya zenongo zaho wana wala kabanobu wa mahakama zonongo rizijuao kabata anketi jofanyishi habala zilazi sa zifanyishi habala bahi yonde kihahi shahe yende hali yatandi donc banwa baha mafura mimi nsumbo shila marahaba mimi walambe senga ba amanda miwato jombo shila marahaba hasibabu ndi ukondo yondo renda nayi yendo ansari dhulumu tabweka hare jedingo na tsore jedingo nibo ya jokanga bozi jokjiri ya jokale wenu owanrunga o madetermine ye determination inu ne koma halapia nifanye mna remarque haruma mji wa Moroni hamade helizamba obanu na mtafadhali lititsodoke hali leno wakati wa jojambando ngoe Moroni titsoka silencieux wanruwa daaza warendeje hali la bela ketu arrange ngebidio kamemu wake mouvement capitali ilatino ngoe kaonge onesao picha na iho ndiho kao wanro wenji kamemu ngwa resideo zenongo zinjingizo wano wandu wanzuani wakafanye mandamano no wa mwali no wangazija ongo Moroni wandu wa mijinza ongo Moroni c'est vrai nga wandu wenji wamba wa replie shabaka wenji waka Moroni haukarone prevu hata wandu wajambwe mafuraya la lusiwa yebei mwono heli Moroni hamvahiseha yebalo wandu wala kwa jajojoroha wakatundwa jitosu wakati ula narikena mbandongo wakati wandu kaongwa one Moroni ngwa ijereo maopozan mwoneseka mbabi ila pwaya hanyo harumazeno ngozatu zini na mtafadhali heni wakati rijo jaharma situation amanda inu ritsolo no Cameroon ngi ho silencieuse na abo yonde kapitali yondi ho zikaoji de kinyume ekanga monao zensinku hata na Afriki yabwandu piangwara mbionde Dakar yabwandu piangwara mbioaje Paris ani wandu amvahise ho kapitali haukai hondi ho malenka we kawandu ho paralize yate dunia ojo kabala bahira isolasi bonsi hokaba nule wenu bengelinda riba ya haruma yemijimo c'est vrai ngabo ebezi yokaya emijibalo shayu hazalie ya jo sante swafi buchojo dambo kambe se ministère de l'intérieur nga joka unjile vunziwa be se ministère des affaires étrangères nga jo biswale ho ambe se banque centrale nga joka vunziwa ambe se ndongo fulani ambe se ndongo fulani tsabuze maluka maluka ya wanuneze nasibune jaw ngebala Moroni rova iswatu kwa ni kwa correction bala wajelewa ngabo za jokali tulamro ngabo la jokali vunziwa ngabo wajelewa donc nganzo makati ikanungwa fanyono ngo hamadazinu wandu wake ho kapitali ntitso habilinko do shayo tsena karno jo yevite parce que karnatso jonu wakati lisodo provokewa no rendo nai no loya halafuramba karitsanza baya ashe ikaritsa hwalo nganzo makatirike tayari lewe inumo no bo mafanya front maila ezajiri donc doboshirana marahaba manaze structure pia fanya haz wandu wa hezerezo wa amplifie nro rirelai nrondo des informations à temps et en heure yaika unika succès na nyaswalo sur le terrain parce que ba wakaanze zwafanya au zijulianeno wakomori wonsi senongozi lazi fanye hali ila eza umba nzuani karjajo shindarize vite shaka mem azali ngarjo kayende elema yabonga nzao rende au-delà rifanye mahakama hoa na wala mahakama hoa na wala no wakoza no wafungwa ilo nao de peuple yabo baada risarende riwana tarundo haki ya hatura kahwitsa nando mreje idingo ni wahezebe mimi ngamwamba bana ndarume mahakama he peuple mahakama he peuple ndo juha yemroia rohi nguritoleyo wandu ya warenga pia wafunga
nguri ndulondrazi harimo zenongo za hunrowa na wala na zilaka hundandaza ukakana ushidare jezero hila yabondo kanguro bet salam mimi tijwambandu wa tisede harmanongo jazinu parce que tiwono bala ngabwandu amba ngabajoka u procès d'arrestation za howandu wa usukani wa masiwa wala wahana strategie wohanza wasonde yani wofanya mna shambo waone hawate tiso hamandabo warenga fahami juzi onda mwishidia balaka hanza batijoka wasahare mwandu warongowa ani wahana strategie jaboko banu batu si wandu wahezerezo sina uja udevale shanga manzo makati mdollewe karamba nongo banu karamba nongo balanga bonongo zila mdu titso ambaja unchuju wandu ajishami mi personnellement na wasani wajuwao balanga bonongo kauzi hasa teknika harmazerezo zinu harmaezi inu donc kama no wamba ndongo banu hawaka di mwandongo banu kazi jaja zafanyisha andu kwa beze mwashemezai wamba jau kazi jafanyisha jau nono mduna tsahi mdwa mprivu ya muzi sebale za zidini rata wamba zila nabo rono tafauta u wajiri zindu ajau wajiri juma zila hau kazi jajiri manaba nubwa ha teknika mfanyo hazi uharume ya ferini jabo kwa ye mruri wanona rimtualilia ngari juwao zenongo zahahe baha journalisti banu ko we kaharongowa wandunenge makalima hewa bimisa ukabala habe wabahe ya jare shambo nono ikano no hajaba garanzao bakendongo fulani rilo inu asali kartsure wajau balaha milwaja afanye ili yao ne reaction shabale zinji manduto dodunga zoto fanyishia haukaha saja habimisa hawono hauzizi yeka hawono kanga bo reaction rajina hawandu mathalani kwa jatene konti mahamba baba hantu ziredaji shana mshinde mjuo kabanu watu sisi rihane na mnariko jabanu watu rifanye sondage ya hatu rifanye statistiki ya hatu rifanye ze probabilite riono zenongo heli joka ukaya neza apangwa zanzozi jedibezeri wone heli joka ujazishimiwa donc nganzo mtsoloka a jour mweridunga rewana wazima parce que risalele ukaya bane peuple kweli yonde joshinda iwaneneza nongozini ye force makanio benge makandidati jimanga biwahe opposition da juzi wendo wana kwa jajoshinda na yomi uyamba sidoamba ukabanu heni ndongozi tsohana mdukozi tendea mitsodo mwambianu karanja kadoji sisanziani badibala juzi zitendelwa haukausuka wa masiwaro ngoa sina ko harongoa wakomori welewa sukanu wa masiwana sina kwa zie magari kwa jason ziani emara yao lo kangwa utushe directement parce que abanga watsojonda muhazini nga watsojonda shindoni nga bojau wanjia na nemandi mwabandwa siaso kabali banu banyinganyina role ya ujue harmaza ferizino kamtsojo organize heli fulani abo se fini kwani mrunge na ndungwari mabavu ebenge kwezi wa komori ndo tsobashirana marahaba hejiti hadeya hatu sonti pia wa komori ntsina hamba janibu fulani njende ntsindo jina ukaya wandu pia wakamobiliza harme hadisi ila rurira no marangani heza azidi rombedu wazaho walona mu wakoza Mwenyezi Mungu wabe unono rurirombedu wazaho wafungwa Mwenyezi Mungu aritsanganye heli ratsanganye hajuzi wafungulwa ritone mruoi nano wafungwa tena juzi wetsanda mjini no wahebamba warengwa wafungwa bahata ngabo watsoa hebambao barambilo kayari ngabo yazingarwa hambuna wari wahetsandaya wandrao pia Mwenyezi Mungu wabe ushinzi watoloba hanu wafungwa batsinwa na nyasi wale bora nguhale rijerire jelani harmauza da ukande nsore mabora densuri jo libere mi pour le moment sar mabora pour le moment ngami harmankomba rahansi wauzina banu rahanjarenga kupura ha ekupuya hangu tsinde mafurabo ya sihala minja mabaya heze no ilangyo sana sambi bona mamba mfungu watso mfunguwa ilangyo sawa nema nama bashari bona mbambuli ya dolo pitali ya tobuliwa donc ban mimi rahanjarenge kupura ha minso madaba rahanjarenge kupu ngami harmo mbana ami harmo komba toujours donc nsunjo renge kupu dem nsunjo hone mro yaro haukayonde mbana ndonyo rangu 2019 atana leo ebenge kwezi watukufu nari kazeban gamina emada ya hema na mbude kao yongo muhimu haku yonde prochain episode kamgware hana mwanono Nigeria mbebanu haukayonge ani yonge sikitisha ndondo izonongwe kao vraiment nkanzozu ndilo solution gasinane yaho wade mziro wajiri na mtodo fanya hadhari yondo konga mnoliso banu kaya ye makongolengwa uwenji komori ngwanjia wankori mfua na boba sababu hawade mziro utinzoro harmensi hiyo ngabe epidemi ya mvu yambao ebola epidemi yo isayuwa wandu watimizi chwana mbao wangabi na majana wasawalomo l'hopitali na wandu wata TF1 na wanu BFM TV nezesheni za Faransa wamba ngabo riski ya contamination ya propagation ho wade unu oharuma shesu wa shamaure
paske ngwanja wenji maore shabo avumba maore akukendu hawa unao shamtilo azokagwa tendo ajangazija watawa iho wamba balanze ende maore aboro no anja maore kamtsujo angazije wajo watawa ebenge yabo kwezi watukufu na rizie banu rjelona ni harma madazi ndoji na utsaso amae kati ka namna usiwa unsujua rijelona ni wakati wa sasa na inshallah taala. Wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.